Ya, aja говорили, что бегун оттом бу пикник с Каролен, кадьян, табили, перегнет, вахтараханья, Олус керексебиллах терәһин болла, онна мехна бар бу үтчакка эдероголар бааллара олус үчүгей. Бихи бу Короленко Владимир Галактионович эре туһунан өйдөрүл болбакка, бу айылханы кытта ситинин, онна кини бәйтин хуюларгар бу айылга туһунан олус сенеме чөйдик этәчи Короленко, оны теңе өссө манна оголар келеннер, урухуйдуулар, лекция стеллер, Короленко имнитин агаллар. Онан бу пикник ден олус тух хеп түбе хайдара бу Короленко хаятын үддүгер манна бихи историческое местага хиджабыт. Онна биретнен амма айылгатыгары өссө төгүл чугахыбыт. Онна бу барыта ити исторической, это книга выставка, книга көрөбүт, агабыт исторической. Оны кытта хайдара бу ситимне хер барыта. Олхин механар бу керексерлах терахини терибит. Амма библиотекагар, онна үтчат отделыгар олустенми мактанабын. Бу үтчат отдела гран кыян, ол түмүгүнен бу терахин кылынна, онна индикедин өссө алганар эте боллар. Бу терахин холобура Россия биллилах хуриятчылара, билингикем биллилах хуриятчылар интернетгәтиләр, кинләр амманы Короленконың биләлләр, онна рохтора манна шәһидәттәра, онна инникетин келен өссө кытталлара боллар олус чөй болу эте, аннук бағалақтар дағаны, аны механар бу терахин сыллата болар эте боллар, бу бихи нутча билинги хуриячыларын маннан иран хырытындаран аммабытыгар эре болбакка опсенан сақа сергер чугахаты этибит. Ити хылтан бу сақа хуриячылар ассоциация, онна аммалуха Короленко атынан литературной, общественной премияны терьерге быхарынна, онна бу теряхинге механавр индикетин өссө атындаганы кыттачылар, көмөлөһөчүлөр бар болуктара, онна бу биһиги бүгүн Владимир Галактионович Сюсеттон саагар ити премияны терии туһунан биллер дибит. Онна бу күһүн алтыны ыйга түмүктөкпүт, хлабара 2-нче хүрбекке, 2-нче хүрбе 3 сылларга каннык нутча хуриятчыта эбетер терәһин терилтте бу сака туһунан, сака сирин туһунан, хоту дойду туһунан бу Россия тахымыгар тахарарга көгүләбитин, хуруйбутун, көмөлөспүтүн ону белетекпит. Улахан все то курдук солталах хакал хебтерин индиген харабли курдук. Аннук ите именно жабо бихи сахабыт сирин Россия хуриятчыларын, Россия литературный айымныларын неге билинге агачы кетирердерге дет.